ئۆپەراسیۆنی شەڕڤانانی یەپەگا بۆ پاکردنەوەی شاری حەسەکە لە تیرۆریستان بەردەوامە و لە ئێساشدا چەکدارانی داعش لە دووگەڕێکی ئەو شارە گەمارۆدراون. ئەوە جگەلەوەی کە سەرجەم ڕێگاکانی گەشتنی هاوکاری لە دەرەوەی حەسەکەەوە بۆ تیرۆریستان داخراون. لەم راپۆرتەیدا کێنێن دوایین بارودۆخی شەڕ لە ئازاری شەڕڤانانەوە دەخاتە ڕوو. شەڕوپێچوونên dijwar li başûrê bajarê Hesekê di navbera Yekîneyê parastina gel YPG û çekdarên Daişê de didûmin. Piştîgotî YPG taxa Vêlatê sor rizgar kirin, di encama operasyonekî de li başûrê bajar hemû riyên îmdada çekdarên Daişê ên got Hesekê bi dêra zorê û Iraqê vegirê didin qutkirin. دو شوی دی خواستن ایریش بکن ور دست مدرخن اما ایریشی وامشکاندن و هناك جنازه واجی کتن دست مده انا ام جوی ملی دم هاتن جمله کوكب دم لفتلینه قوله کی می دیجی جمله نشواده هاتی جه حبس قرطيه يعني انا اف شتات فينا بريدمانه يعني سر بنايات الصوره هي في جندك هي دوي جندي دجي دغرن ودغوران خد يعني اما دوربش كرينه. هەروەها YPG divê operasyonê de zindana Ehdasa û navinda Elkitrîkê û gelek gundên li başûrê bajar ji çekdarên Daişê rizgar kirin, di dema ku leşkerên rejîma Sûriyê ji aniyên şer bi paş dikişiyan û tenê bi topan aniyên şer bombebaran dikin. Pey paşdekişandina devletê û darbê ku devletê xwarin şervanê YPG pejî hatin vê derê jî girtin vê derê de. Îro jî em vê derê niha خط آن اساسی işte کجی نابرا که مقود کردیه چته نابرا ما رژیم دانه هم ویداری اف گوندی امنی نه گوندی داویه نه گوندی چته هوا زاته کلاکامه چند متر کلاکامه و ریا وانا اساسی که اریشی که ایران کردن اف ریه آنها ما سر رینه ما ری قد کردیه ملی دیتر حواله می جای کذبانی دا ورد آتنه او جی که دو خوینی درانه او گرتیگه و دربیکا جی کربه حوالا قد کردیه. Çekdarên Daişê goditaxê neşwa û xweran demane û ji aliyê YPG ve hatine dorpêçkirin hewl didin got ber bi bajarokê Şeddadê ve birevin. Vê derên ha nuqtameyê herî pêş vê derê Vêlatê Sor e piştre dibe xweran çetene dewlet li vê piştê maye û vî yarê jî hevalê me ji aliyê Çiyayê Ebdilezîzê zîvirîne çete xistin me çete me xistine dorpêçe yanî çete dikaribê jî fatisî nema karin birevin jî em nahên birevin mêgişa bikujin. Piştîgot YPG biryara paqijkirina tevahiya bajarê Hesekê ji çekdarê Daişê stend, operasyonên berfireh li başûrê bajar dan destpêkirin û di encamê de piraniya bajar xistin bin kontrola xwe de tenê hebûna hejmarek çekdarên Daişê li du taxan di dorpêça YPG de mane. Rêbercezîrî kênên bajarê Hesekê. فڕۆکەکانی ئەو پەیمانان بە هەماهەنگی پێشمەرگا لە میحوەری ناوەران و ئاسکی مووسڵ زیاتر لە